ljudi su izgubljeni. Znači, u toj life coach školi se uči o svim životnim situacijama. Znači, i mladi mogu sudjelovati, da poboljšaju svoju kvalitetu učenja, da poboljšaju svoju kvalitetu komunikacije, da pače poslovnim ljudima koji zaista su isto pod velikim stresom i koji od velikog obima posla izgube se, ponestaje im snaga, ponestaje im koncentracija, a u životnoj školi doktorice Denise Legac zaista to možete sve dobiti, možete puno tog naučiti i recimo sportašima, umjetnicima, znači veliki i široki krug ljudi mogu doći i vjerujte mi, osjećat će se dobro i zaista imat će jedno veliko iskustvo i puno tog će. Biste li preporučili firmama i departmentima unutar firma Life Coach školu, Life Coach akademiju doktorice Denise Legac u tom smislu? Recimo bankama, osiguravajućim društvima ili bilo kakvoj većoj firmi u radu sa grupama. Šta mislite o tome, Natalija? Da pače, jer bi se tu poboljšala komunikacija, tim bi bio tim bi bio stručni, znači imali bi tu komunikaciju gdje bi zaista velikim firmama, kao što ste rekli, i bankama i općinama, pa će i zdravstvenim ustanovama, onda zašto ne i školama, profesorima, u biti... Znači sve gdje se radi u grupi, gdje se mora raditi timski. Evo sad za kraj, gospođo Natali Salopek, slikarica iz Ogulina, počasni član i građanin grada Ogulina, ponosni patriot, slikarica, umjetnica, spisateljica. Evo, i za kraj, sada kad smo nabrojali vaše sve kvalitete, vi se nalazite unutar life coach tima doktorice Legac, pa evo, kako vi imate team building, pa da malo nam recite šta vi sve činite kao vaš tim, tko se sve nalazi u vašem timu, ne morate imenovati, na koji način vi poboljšavate kvalitetu tima koji se bavi Life Coach akademijom, koji vodi Life Coach akademiju, koji surađuje sa Sjedinjenim Američkim Državama i European American Association for Life Coaching, čiji je voditelj dr. Marty Klein, poznati obiteljski i seksualni terapeut iz Palo Alta pored San Francisca. Na koji način vi i vaš tim radite na kvaliteti vašeg timskog funkcioniranja? Pa to je zaista jako bitno i mi smo ponosni što je taj naš tim u dobrim rukama. Znači, doktorica Legac puno radi s nama, recimo kad je slikamo, onda plivamo, recimo spojili smo to uz komunikaciju, uz znači učenje, ali ne učenje s tipa ono kao što se uči u školi, znači mi pričamo, surađujemo, dogovaramo se, planiramo. Na neki način je zabavno sve to. Tako je, to je znači ako odete slikate, nakon toga odete, da li se bavite sportskim aktivnostima? Da, naravno. Recimo dogovorimo se. Koliko čujem čak i planirano veslanje jednom. Tako znači nakon veslanja pa onda i nekakav wellness. Da li idete po wellnessima, koliko je važan wellness za team building? Wellness je jako važan zato što mi jesmo tamo na wellnessu, mi smo u tom timu. Mi plivamo, mi vježbamo, ali mi se tu opuštamo, mi znači tu surađujemo. Istodobno stvarate poslovne kontakte i razgovarate o poslu i o važnim poslovnim dijelovima. Odlično. Odlično. Evo, ja vam, Natali, želim sve dobro, hvala vam za ovaj intervju. Čisto da najavim brojevi telefona Life Coach Akademije, European American Association for Life Coaching, koja se brine i za psihološko zdravlje žena u Hrvatskoj, a tako i muškaraca u Hrvatskoj, a time i djece u Hrvatskoj. 098865099. Želite li razgovarati osobno sa doktoricom Legac, zovite na 0915057449. Želite li razgovarati sa našim biznis menadžerom Natali Salopek, zovite
098 909 9264. Ili pogledajte naše internet stranice, pogledajte naše audio i video blogove, dajte nam vaš feedback, javite nam se i krenite na našu Life Coach školu. Definitivno ćemo vam promijeniti život, jer mi smo ovdje za vas, da budemo uz vas, mi ćemo vam biti i jesmo vaš support. Samo nas trebate tražiti. Doviđenja i ugodan dan. Lijep pozdrav.